Aliyeва mı olmuyor? Aliyeва bu. Aliyeва. Ha, tetik jana garajda turgan jeri. Ha, bunu ahvalın qaramda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun büyük buni qara. Shu mizamda u. Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olsangiz kerak a. Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Mo bütün parkning territoriyasida turadi. Dokumentlerini taktap sot koyuyorlar. Nurbek Simbayev, şunu bir özünüz bir kozumelik alsanız ha. Balık buna kanalizasyon meceke çıkan. Voyenkomatda podvalda oturuşat. Bunaqa qanday sot tataq zdание ekan. Kirgizib sen bunu emet qo'ysa, artistlarni ırdaganına da жақсы. Soğan Nurga ölçü tamamı. Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Buna qara aldırma qo'zapaylarni bor. Ularni aldı, tazala qara. Ya Muhammed, qancha uy villa bor shu yerda? Ha. Ko'p qancha? Navay'dan başlap avtoga Osmonovga çeyin alып çıkıp ama yoldu kengeytip trotuarın amına o arıqtın boyun bak kılıp salaş gerek da. Oşonda mında приятный болады. Oşonda buna köçüge hiç kim жүрбөй калат. Лелена, Курманжан, Датка, өзге hiç kim. Onu sentralный жол болып калат да. Ушуну bir sunuş belgileçi, makul. Men to'g'risi diniy odam bo'lganim uchun mendan o'sha mahalda $3000 so'rashgan. Sizlarga chek beramiz, uying kichkina ekan, 3 ta o'g'ling bor ekan, uylaysan ekan deganda men aytdim, Alloh yerini pulga olamanmi? Bersang berdi. 2005-yil zayrini tashlaganman. Bo'ldi. O'shandan beri 2005 o'chirtimiz bor ekan. O'chirim bor. Endi mana 20 yildan beri o'chirib kelgan yo'q-da. Bo'ldi, beramiz. Как раз 2005'lerde qarab. Siz emege birinchi kun barın. Birinchi kun barın. Maqul bu? Pandemiya kuni barın. Men chekin qarashtirib berayin. Maqul bu? Belki biz uylar buzib ketib ko'char qoladi. Demene. Qanchaga chiqdingiz ava? 67 ga. Bola kesdilar. Yo'q, endi asha chek berganimda Roshidimda unda. Bo'ldi. Qaraymiz, pandemiya chechib berdilar. Qaysi yerda sizniki? Bizki bor, Jo'pak ko'chasida. Ha, qanday siz? Salomasiz. Qanday siz aka, yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz qanday? Charchash yo'q. Charchasak ish to'xtaydi-ku. İş to'xtaydi. Ha. Kecha men aytdim, kecha shal kelaman desam kelmadi. Kecha Bugun tashlab. O narqi mektepdagi bardak bo'lib ketdi. Ko'rdingmi? Koreya ishlay qoldi kecha. Tegizlab surib qo'ydilar. Bardak bo'lib ketdi. Bo'pti, kuch Maqlijiga bo'ldi, jasab beradi. Boyki. Siz 3 soat uy bor, 6 metr buzib ketgan ko'chada qolamizmi boyki? qaysi yerda? Bu Jo'pak ko'chasida. Ava. Ani barin qaraymiz hozir. Qarab emetamiz. O'sha qaytib o'tamda. Mo o'sha ko'chani bosh ete ko'zi ko'chirish kerak bo'ldi-da, ayo qo'pti yerda kelsinlar. Barli mo'ljaga uylar emenen ariqning üstüne salıpsınlar da. Ariq chetida biz boyki. Ya. Ariq bu chetida da 6 metr kirdib, 6 metr uyimiz bosadi. Yok, siz ariqning üstünde oturasınız da. Ben keçe barıp gördüm. Prem ariqning üstüne uy salып alıpsınız sizçi. Bu meni uymasmi? Qaysi? Jana meşten keyinki 3-üydü aytdasizmi? Halkachaning ichidagi. Az ko'raylik barib. Moda ariqning üstünde turabı? Bundan kanalın üstünde oturadi. Gördünüz mü? Bunday da sizin uyungizdagi. Buna qant bo'lsin ham o'sha uchun büyük buni qara. Shu mizamda u? Yo'qsiz. Ya. Mizamsiz. Ya. Bo'lmaydi buna qara, ariq to'lib qoldi. Ertang sel kelsa o'zlarini chayadi. Barın alışmamız gerek biz. 6 metr uzun 6 metr. Tedaqqa cheyin jilish kerakmi? Ya. Orada so'gandan. Murdagi eski местотетия turadimi? Ya. Aleykümselam, hoca aka. Qanday yaxshi ishlar yaxshi, boshqa Videomuzu qachon yozilsak bo'ladi? Ponedельник, вторникdan. Vtornikdan soat qanchada? 9dan keladi, 9da o'g'lim. Vtornik 9da. Ha. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Bu qaysi kanal bo'lib qoldi bizda? Ya. Joy pass. Balık. Prem üstünde. Bu sizin участокmi? Yo'q, bu yoqda to'lakon ilgarki banslar bitib qoladi. Ya. İlgarki banslarla to'lakon banslar. Bular sizning uchastingiz. Meniki mi o'shaniki? Bu заброшенный to'lakon bansa solundu. Tak, mo'ni aytaman. Ariqning ustida da. Ya. Ariqning ustida aşağı jeri. Ariqning ustida. Buni qachon kecha olib chiqdinglar bu yerda? Ya. Bu ne olganingizda? Bu to'lakon bansasi. Ya. İlgarki to'lakon bansasi. Hey. Az o çoğurtada bu 1 gektar yer. Boş bu. Boş turadi. Buna raddom bizim
Bu poliklinika. İştebeydi. Joy isteydi. Bular razı ekotan isteydi. Ya. Raddomda isteydi, poliklinikada isteydi. Aynen. Kalgan isteydi, polis isteydi. Son jereken de bol. Bir gektir. Ya bir gektirden köp. Bu yer. Bu yer. Bir gektir. Bu yer gektir 1,8 çıkat. Даже boş. 2 gektarga jakın çıkat. Ya. Tak, bizde bu sos obyekt doğru. Kosatek ha. Sos obyekt. Prema şehrin centrinde. Şu balisa suratsa balisa kursa. Tak, onu ahvalın qarımda. Qanday bo'ladi bu? Ne qilsak bo'ladi bu yerda? Ya. Совсем жарбай қалған екен да бұл. Заброшенный да бұл жарем, а? Заброшенный. Ya. Aha. Ahval o'zidan jar ekan. Так, buni qancha ishlasa bo'ladi ama? Аварийный ekan da полный ishlar to'g'ri? Полный подснос. Bunu tamirmen alış gerek tanımasız. Полный подснос ekan da bu. Bu yerda срочно Skori keltiramiz degan Ya. bu skori at kelamiz dedi. Unga adres qilmadi, javob bermadi. Talabga javob bermadi. Bu chastin bo'lib ishlaygan hali. Ya. Eski bo'ldi. Arendaga berib ishlatilgan bir baho. Burada. 2 yildan beri nima ishlamay qo'ydi. Şu şehrin içindeki emniyet uçağı koşursak bulut ekan da sos obyektlerde. Ya. Жолго жакын. Навайга жакын. Жолу жақын жер екен. Kurortlu yer değil mi? Ya, kurortun жер екен. Бұл жерде işletişimiz керек екен. Ай, не қылып істесек? Бирок жер муниципалитет биздин жерде. А? Мына биздин шаардык роддомдогу жанагы эки агай жүрөт го. Бирөө кардиология, бирөө терапия жана повышение квалификация. Ошолорго берсекчи. Бұл ошолорго берсек. Муну биздин роддом талашып атат. Ошол жерде берсек, ремонтлуу иштетсек болот да. Na Radom'da Жер таппай жүрүшөт. Tamam. Ya. Bu Radom'da göçüş atırsa. Ооба, көчөтпүз. Азыр нар жакты даярдап атпайбызбы? Азыр шаардык роддомдо эки чоң корпусун эки адам эле отурат да. Бир корпусун терапия кардиология, экинчи чоң корпусун эме повышение квалификация. Ошолорду чыгарабыз, булар баары ошол жака көчөт. Роддом болбойт бул жактачы. Эмен чакырчы саат эмеге. Ким бар? Адилет. Жана главврач ким эле? Жок, бизде. Шаятбек чакыргылачы. Кара. Мына дагы незаконно турат экен, карачы. Я. Саламатсыз, папа, кандайсыз? Бул эмне болгон эме? Chastin, Telekon частный balisa. chastin. Значит, ушуну Мухаммедтики бул? Жылдыз экен. Так, Жанбай, значит, биз азыр ушуну тетик эмеден баштап полностью канча үй бар, канча түтүн бар. Санап чыгып туруп мана көчүш керек экен. Так, значит, азыр арык бияктан өттүбү? Bıraktan getir. Ben Meksika var aslında. Азыр айланып жана мечитке барат, а? Так, оларды алыш керек экен мынаке. Эме, Жанбайыч, Жанбай аван баласы. Көрдүңүзбү аларды? Полный алыңыз үчүн астын жолду. Бул азыр эмеге чыгабы көчө? Навайга чыгат, а? Олар полный алгыла, көрдүңүзбү? Мына второстепенный көчөлөрдү бир сыйра карап кеткиле, макулбу? Могуларды карагыла, совсем жолго чыгып алыптыр.
Же trotuarı yok. Eki betinden çıkıp tur, gördünüz mü? Gördün mü? Siz birinci yol gelip olsanız gerek ha? Yok, Canbay. şu benim kattayım ben işe. Da, anam niçin katlasanız almadınız? Ana metre çeyden çıkanca. 4 metre çıkar mı? Algıla düşündünüz mü? Takansı da ete kaçın algıla. Onu da alalım da. Eki betinden. Bundan onu da karağıla görünüyor mu ki? Takansı da ete kaçayım da. Traspen. Agrajente eti совсем çıkıp alıptır. Gördünüz mü? Bütün alıp kompleksten karab aldırgıla. Yolda assın. Onu algıla. Buraya trotuar gerek ekan. Aa. Bir jagına lazım trotuarda, iki jagına mı? Ya. Ha. Bir gadan taşlayız bu yoqqa. Buni yoqdan qilsa bo'ladi ekan. Tetikda mamlakatga kedim. Ya maktabga. Qaysi? Ova. Так. Qani qaysi yerdan nima aytasiz? Arqa salibsiz da javob. Men aytdim ғой buni. Olardan qo'llanish kerak da. Ha. Sizniki qaysi bunavi? Bu ariqning ustida turasiz buni. Yo'q, bu ariq emas desangiz. Ariq. Ha, buni. Qani ariq? Bunaqa asli u? Şunu atsalamiz aka. Srochno olish kerak sizni. Buyog'i uyda buyog'imiz. Tushundim, benim niye ariq to'sib oldingiz? Ariqning ustida turasiz, aytsam siz ishonmaysiz. Yo'q, ariqda emas. Şunu atsalamiz aka. Yo'q, men jana qalpaytib o'tpaysiz. Yo'q, men ariqning ustida emasman deb o'tasiz. Bu ariqmi? Ariqning ustida turasizmi? O'shada aytpaysizmi jo'nla. Ariqning ustida turam deb. Buna ariq buna. Buna o'zi ikki yaqinda ko'chat buna. Uychi qarangiz o'zi ko'chayin deb qolibdir. O'zlarini qiyin dema. Sonda jaraqa ketganlar. Aymi? Ha. Uydan kompensatsiya so'rashadi. Uyim jaraqa ketdi. Deg aytamda 100 yil, 200 yil bo'lsa da ariqning ustida turasizlar degan. Mondil olib qo'yinglar. Tetiga, ya topikmi? Ha? Mana aylanib chiqadi. Kecha men bu uyda kecha siz aytgandan keyin, bola aytgandan keyin men kelib ko'rib ketdim-da. Ariqning ustida desam, yo'q qalpaytayotqa. Ajaka qanday yaxshi, yo'q, men ariqning ustida emasman deydi-da. Yerni tayyorlab, yerni olib, transformatsiya qilib, hukumatga qattiq yozib, shu buyut mana обосновать etib yozishimiz kerak-da. Qarama, ikki betni alg'ilama, onu alg'ila tozalab. Canbay, siz shu yerdan o'tishlarni aldira olmadingizmi? Hozir kecha Kecha ko'rdim dengda. Shu yerga kelganda ko'zingizni yumib olib o'tsangiz kerak a. Voy, sonun ko'chaga onu ochib qo'ysak-chi. Ularni barini ochish kerak-da. Bu qaysi ko'cha o'rtada shunda? Ya, ati. bu Jopas. Ya, Jopas. Jopas. Jopas degan nima deb tushundim Jopas. O'shanda kanalni ati o'sha Jopasi kanal demoqchim. Kanal demoqchigan o'xshadi. Jobas kanalı. Jobas kanalı. Buna agrajeni algıla. Bu agrajeni algıla. Canbayevich, koydunuz mu? Bir aldırınız. Açık koysun. O kamokta assın buna. Olar da assın vardım. Aklı var. Taptaza qilib demet qo'ydi. Ha. Tuz chiqsa bo'ladimi Navoiyga? O shu oldi. Tuz chiqsa bo'ladimi? To'rtta beshta uy bor. Magazin bor, nimadir. Ruchunda. Chiqsa ko'ramiz. Tuz chiqsa bormi, emi? Возможность bormi? Bak buna yo'lni ochish kerak ekan, ko'rdingizmi buni? Tuz Navoiyga chiqish kerak ekan. Ya. 6-7. Tamam, olarda algıla gördünüz mü? Eski strayen teyitinde turadi. O bari ko'chibdir. Mana ko'rdingiz mi? Ha, yozib beribsizlar, ha? Ajaba qanday? Yaxshimi? Desa yaxshimi? Bola chaqa tinchmi? So'g'an nur qo'yib tamommi? Yo'q, aka, charchasak ish to'xtab qoladi-ku. Tak, mo qancha metr? Ha.
Ha sizin uy mu? Ha, jo'ja kirmaymiz ava. Ha, bunaqa chiqib olsiz. Bolalar kelib yozib ketibdi, men kecha orib o'zbekistonga. Ajaba qarang, to'sib olibsiz. Trotuarga chiqib olibsiz ajaba. Bu otam zamonidan 71 kelib shundan beri turgan men mardachiman. Mana shu stoldan eski o'rnida turadi. Uyni ichida edi. Keyin men tashqariga chiqarib qo'yganman bu yerga. Yo'q, ajaba, mana yo'lning aqsida trotuar. Trotuar qilamiz, yo'lni kengaytiramiz ajaba. Ha, qarab beringiz, ma'qulmi? Hozir bu yoqda keyin ya. Yol var, onu geçiyoruz. Hozir qanday qildik? Ya. Zelenkozning ko'chasida bu? Ha. Aka assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Nasıl yaxshi? 11 koçuda var da. Var ha? Var mı? Değil oğlum. Tak, bu уже bitdi, jetdi, nimaga? Ya. Ha, men uchun ham aytib qo'ydi bu. O'tganda bir kun kelmay qo'ysa, to'g'ri suhbatdan eskirtib suhbatga kelib yo'qachi. Hey, moyagacha. Ya. Bari bilet qancha berdi. Ha, bergensinger ha? Eskirtib chiqamiz. Nurbek Suyunbaychi, men o'lcham ne oldu buna? Neçti boyunca? Başlaştı o? Yok, geçe gelip şeyde söylemişim kullandık bilince. Ha. Saat 9:30 men chaqirib qo'yim sana, glavvrachda. Shayatda, ma'qul bu? Moradan bo'yicha. Menda eski заброшенный больница bor ekan. O'sha bo'yicha bir sunish bersin. Qanday lavozim, ne qilib? Ayda bir radon bor ekan. 20 koyka. Ayaqa o'rin bo'lsa ko'chirish kerak, je bo'lsa janaqa. Teritoriyasından bu. Ava territoriyasimi? Bunu bayağında sizge girip депутаттар hem baş zor geçmedi de. Biz bunu 1 aprelin Cıldıral degemiz alacak kaç? Aa, buni jildiramiz. O ana Jo, sizge or- gelip suranışı Ha, penaltı. shu tushundim. Bu qayerga chekin ko'chat? Ha, bu yoqqa chekin ko'chat ekan, ha? Ya. Biroq buna bo'lib o'tib bu yergacha alsin. O, mon aldirib, tatnaqa qilib, современный qilib quramizda. Bu yoqda o'zingcha arbat qilamiz, ikki chekasidan, ha? Все, хорошо. Ava. Ya, ajum, qanday yaxshimi? Demdishmi, yaxshi, boshqa qadishmi? Qara, bu ariq bar mon aslında. Ava, все, al. Jo'q, mon polniy olish kerak, buni ariq tashish kerak. Ya. O, emeni qanday qilamiz? Bu texnika kerak-da saga, ha? Saga emi, ya. Bilem men, kanalda achish kerak-da. Kim yordam beradi? Bu ham o'zi qo'ldan kelmaydi. Ya. Nurbek. Ya Nurbek. Sen yordam bermaysan be. Ha, sen nemi bozor ishda o'tasan, ha? Bozor 20'sida bitadi. 21'i ko'chamiz. Buni kimga topshirma bersak bo'ladi? Evet, ama tazalag'anni, qara, buni tozalab texnika olib kelish kerak-da. Ya. O'zingiz yasaysizmi? Kanal üstünde duracak. Jo, tushundim, o'shani olish kerak bo'ladi-da, mana qara, mana kanalning ustida turadi. Ya. Buna qara, kanalning ustida. Qancha o'shiga ruxsat berdingiz deyimda? Yo'q, buni Zamrek boshi, siz bergansiz shuni. Mana qara. Bu yerda emas bu. Qancha o'sha kanalning ustida soladi. Ya. Mana qara. Narxlar почти to'lib bitib turibdi. Buni срочно olish kerak. Прям срочно. Так, Azal qanday kimda subota ertang birisini olib salbaysizmi? Voy 3 kunlik eskirtib deb qo'yganmiz-da. Yo'q, bu qo'sha 2 yil bo'ldi buga. Alırız. 2 yil bo'ldi. Texnikani kim beradi? Biz almışız. Ovalardan verelim. Ekspatı verelim de. Bering, yordamdoshingizdagi subota bozor kuni olib salqilar. Ma'qulmi? Давайте. Siz menga bozor kuni bitdi deb ochchaverasiz. Siz qo'lingizdan keladi. Buni ariqlardagi tozalash kerak ekan, nima? So'may qolma, vatqo'z qaytayli ariqlarni tozalab bersin, to'lib bitib turaman. Ertang sel kelchi bo'lsa, but chayatda bu yoqda hech narsa qolmaydi. Moda chiqqan, ko'rdingizmi? Mana ariq pashti to'lib, ariq yo'q ekan pashti. Ya. Tütüge tan qalamda. Qancha shu ariqni ustiga soldi deyimda. Ya. Buni срочно ariq tozalashimiz kerak bolalar. Bu ariq tozalab olsa, ertang sel kelchudek bo'lsa-chi, полный sel bosadi-da. Bular до конца chiqib tur, ko'rdingizmi? Ay. Bular falan o'ngdosh kerak ekan, qarachi. Ya. Bunasi bor, ko'rdingizmi? Mana.
Azamat Kanbekich. Mana görüңүз mü? Ben полный подснос. Тазалап ушунда желкенен болот. Марк тазалаганга дагы жакшы болот. Эми кана оборона. Улан, оларды алдырыңыз, менде жестальный цех бар экен. Башка жака апарып оңдосун, жолду ассын. Карак мага. Муну алдыр машинени. Кара, мыякта жол бар эле мына. Жол бар экен эле, жолго бүт чыгыптыр. Көрдүңөрбү? Мына бүт бар. Жолду ачыш керек мына, дакаста этека чейин. Мына көрдүңүзбү? Мына кайтып жол пайда болуп калыптыр. Арактан жол жоголгон. Мына жолду ачыш керек экен даканса, көрдүңбү муну? Ha. Құрманатқа қатшы параллелді ғой десе. Ооба. Жақсырып қойғанда жақсылар өтеді. Катуу киришебиз. Катуу киришип жолду ачпасак болбойт. Возможность бар экен, бардыр бир жолго. Бардыр весь шаар бир жолдо да. Жолдорубуз бар. Барын жылдырып жолду ачышыбыз керек экен. Мына кара, алдырма козоп элем бар. Оларды алды, тазала кара. Олардын бардыгы 50-жылкы болгондо, олар бардыгычы. Көрдүңүзбү мынаны канализация могу? Я. Оларды эме Нурбек Сүйүнбаевич кара канализацияны агызып коюптур. Карап, санэпидемстанцияны текшериш керек. Муналарды наоборот, Абдуалиевич. Олар бүт дөңгөлөктөрдү алып, эски, старый хламдан моочу, мусор все. Мону алып, подпорный стена татына калып оңдош керек буяктычы. Мына караң, бул мына 50-жылкы дөңгөлөктөр молар бар. Уят да мону. Мына көрдүңүзбү, мына все мусор мынакей. Уят да буну, кантип эме болсун. Мына кара. Уларды бүт алып туруп, мына жагын эметип, подпорный стена куюп, асып үстүн тегиздеш керекпиз. Таптаза кылып. Ассаламу алейкум. Ажаба, кандай жакшысызбы? 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 Ажаба, кандай жакшысыздарбы? Бала чака тынчпы? Туугандырок, эл жут аманбы? Ана амин, тынчтык. Амин. Eng oliy ne'mat tinchlik ne'mati. Allohu akbar. Tынчтарбы, ажаба, бала чака тынчпы? Мына көрдүңбү, мына бардыгы. Нурбек Сүйүнбаевич, ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алсаңыз, а? Мына бардыгы мына канализация эмеге чыккан. Ушу жолду ачыш керекпиз, бизчи. Мына көрдүңүзбү муну? Эски строениесі нар жакта болсо керек. Мына көрдүңүзбү? Мына ушу жолду ачыш керек да. Мына жолду ачыш керекпиз. Ой, кенен экен могунчу. Абдаке, мына көрдүңүзбү? Муну ачыш керек. Нурбек Сүйүнбаевич. Көрдүңүзбү мынаны? Мо жолду ачса кандай сонун болот? Жамарбек Башевич, кадастр, ушуну тактагылачы. Ушу жолду ачалы. Муну жылдышыбыз керек экен. Муну жылдырып жолду ачып берели. Эртең как раз жана перестройка кылганда чынарга чейин ачып коюш керек экен да. Моменттен пайдаланыпчы ачып коюшубуз керек. Могу өткөндө ал дедим, дали алган жоксуңар. Биз азыр мынау жолду ачканда ушул жерден өзүбүз баштап беришибиз керек да. Эртең муну көчүрөбүз го. Көчүргөндөн кийин муну жолдун жээгин ачып, наркы эмеге чыгарып коюш керек да, до конца. Ошондо баардыгы көчөт. Өзү муну көчкөндө эме дет. Эл деле көчөт. Эме Азамат Канбекович, муну проектисин карап бериңиз, э? До конца эмеге чейин. Проекттен 6,5-6 метр качырганбыз. Анан Анан запор кетет. А вообще отлично как раз. Кызым, мынау жер парктын территориясында турат, могу зданиячы. Өткөндө мен тапшырма берген болчумун. Жана толкунов старышка тапшырма бердим, ал укпай койду меничи. Макул деп жасаган жок. Могу бүт мына парктын территориясында турат. Документтерин тактап сотко бергиле. Макулбу? Тартып алыңыз. Бул бир. Экинчи жүрүңүз. Биз азыр маданиятыбыз бир подвалда отурат.
Kim var daha bizde? Ömür Aliyeviç. Abdüaliyeviç. Madaniyat bizde hiç podvalda oturadi. Ko'rdingizmi o'tirgan ahvol? Bizning o'zimizning mo'nda yaxshi yerlarimiz bor, jeke menchikka berilib ketgan. Mana shularni olib turib madaniyatga berish kerak ko'chirgani uchun. Tushunimiz kerak. Şurada çıkın abi. Ova. Buna je o'zi ishlatmaydi, je birovga bermaydi. Qarang bunaqa. Брошенный da buni. Buna tatnag'ay qilib, oyog'ini ochib, bir порядок жасап turib, madaniyatga berib qo'ysa, qanday so'ni ko'rib bo'ladi. Qarang mana ishlarini qarangiz. Mana. Mana qara. Buni qara. Uşu yer men bilgenden bir 15 yıldan beri turadi da. Faiz bulgandan beri şul. Ya. Jarıp atıyor. O men bilgenden 15 yıldan beri şu dayına kıymıldabay turadi. Aybay mına madaniyatga kerak da. Şu ko'raylik yana. Ya. Turistik obyekt qilsa bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Bu каким-то образом жеке меншікке өтіп кеткен да. Документі. Я. Материал көтеремін ғой. Ай. Мына қара қандай соның жер маданиятқачы. Біздің маданият отырған жерін көрсеңіз, вообще подвалда отырады, сырость. Burada эме болған, военкомат болған ба? Военкоматта подвалда отырышады. Мына қара қандай со татақай здание екен. Киргизіп семілі эметіп қойса, артистен ырдағанына да жақшы. Акустика жақшы. Şu жер мен білгенден bir 15 жылдан бері тұрады да жауықчы. Ya. Ya, bu yağında da zdaniyası var. Qarachi. Ya. Arıqның üstünde тұрады da бұл. Mına qarachi, arıqның üstünde qurgan mına. Ya. Seli basqan eti mına qarachi. Mına büyüt bardı, onu qara. Arıqды тазалаш керек, onu aldırış керек. Mına gördün mü? Gördün mü? Arıqның üstüne salgan. Mına. Mına qarachi. O teti arıqның üstünde turadi ekan deb olar bardı. Ya. Жоқ, мына арықты тазалаш керек те, қам тазалайбыз арықтычы. Ya, доступ жоқ. Бұл башқа объект қой деме тилерден. Ya, ya. Да. Ушул жери боюнча культура талашты. Мына жерде биз өзүбүз алышыбыз керек. Арендага отургузсак бизге акча түшөт да. Ооба, прокуратура соттошуп күттү бул жердичи. Кара, мону алыш керек. Мына көрдүңбү? Мына эмеде турат. Oyağında da var yine. Qanday qo'z jeler. Şu meyran balasında olsa qanday son bo'lmoq. Ya. Bular mo'g'rashto'g'i dema. Yo'q, araştı. Eski mi? Eski bilbeykim. Eski mi mi? Kadastr. Eski mi? Naugulak. Yok, Naugulak. Ya. Naugulak harcak ha? Qanday sonuna ki? Şeyde Kur'an okuyduğun yer var bile hem orada. Страждай. Товарищ
Старший прапорщик. Қандай, жақсы па? Жақсы. Өзіңіз қандайсыз? Қандай іштер? Тынч элеби? Сіз охрана, Саат қаншадан? 9-дан баштап па? Эме қандай? Елдің посещаемость қандай? Көп платный ба? Платный. Қанша? 70-тен болса керек. 70 сом. Кассалар эми келет да. Ақша кімге түседі? Музейге түшсе керек. Я. 7 жаштан 16 чейин 50 сом. Эй. Андан чоңу 70 сом. Так, бізге ақша түшөбү түшпөйбү? Так. Нұрбек Сүйінбаевич. Мен түшүндүм. Мен культура болгондо деле биздин жерде. Бизде эле жок дегенде 50% бизге түш керек да. Күндө, допустим, канча киши кирип чыгат бир күндө? Арганда. Ну, допустим. Канча? 100, 200, 300. Ну, грубо 200 киши дейлик. 100 сомдон болгондо бир топ акча түшүп калат. Ошо эмеге да кат даярдагыла да. Президентке кат жазып көрөлү. Хотя бы 50% бизге берсин да. Ачыңызчы да көрүп коелук. Урсат да? Так, могу жерде отуруп Куран окуй турган жер бар беле? Я. Жок, чыгып келет окуйлу. Так. Кетөлүштер. Бул тек до конца чыгып кетеби? Я. Я. Жанагы лестницанын мондагы угольник кой. Түшүндүңбү? Мондай койбосоң цикырлар көчүп кетет. Ооба. Жабдыкадырова. 39.000 метр квадрат па? Я. Аянтовuz, Оштугу. 39.000 гектар. Ой, 39.000 гектар. Жерге сіңер да. Бейік, а? Ажым, қандай, жақсы ба? Жақсы. Мына ке. Ең бейік жер ұшы жер бе? Я. Жо аяқы бол. Ал жақ бол бойды. Сонына кен. Я. Амир Темир көчө. Я. Саидова. Кетігі Саидова. Мына Амир Темир. Амир Темирова. Алиева, нарқы Амир Темир. Алиева ашылып қалыпты. Же Алиева ма эме бе? Алиева бұл. Тетігі жана гаражда тұрған жер, а? Бұзылған жер. Мына мечіт, а? Эми көрүнөт ашылган, жолдоруна. Жолдор ашылган эми көрүнөт экен. Жактан көрүнөт. Кана жүрүп, тияққа отырып, Құран оқуйлы. И давай жұмышқа кеттік. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hava жараткан Аллахым, ушул окуган кереметтүү Кураныбыздан пайда болгон соопторду пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламдан баштады. Ошондой эле жалпы бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен момун мусулмандардын аттарына баштады. Дуа тилеген, Куран тилеген момун мусулмандардын аттарына баштады. Ошонун катарында ушул жерде Омин деп отурган бир туугандарыбыздын өтүп кеткен чоң ата, чоң элерине, ата-энелерди багыштады. Жаткан Аллахым ошо өтүп кеткен маркумдарга 5тен орун бер. Билип-билбей кеткен көңүс Аллахым өзүң кечир. Караңгы көрлөрү жарык акырет рабат болсун. Жараткан Аллахым өзүң вада кылган Фирдаус 5тен орун бер. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхиссаламга мүрзөлөсүбүз Аллах таала насип кылсын. Роббана ата фид дуnya хасана
ve fi rahat hasana hina azaban nar bi rahmatika ya erhamer rahim. Allahu ekber.